Na Bula FM krake taletaki. Golnga elambasa Bula FM nambando na sere. Ando taleta kana borong na Bula FM nambando na sere su. Kau buat tu geraki au rebot tu nistima au ando taleta kana borong na Bula. Tolong bina Fiji Bula FM nambando esinga toka. Bula bina era roga Bula FM nambando atikonga. Bula FM nambando na sere. Ni sambula sai koyongo na vakaleleka ni nonda itukutuku. Ramai kalau da tiko e vana bubale me dombati ena kena me kamayabu na veivale so karabaka itiko kina ena mataka ni kua. E kaina itauke ni veivale ongo o mere gaundar ni rutou bukimbera ena kena sangai membu kodi na kama. Pakaritaka na baka ilesi liu ni matambosi ni bakumbuka o John O'Connor ni samai kawalu tiko ni vale me kama enemba kiongo. E marotaka na bakambota baka Islam na nona singa ni sudu na nona parofita o mometa mai samambula ni kua. Abulangin do kai kina na presidenti ni nonda mati ni tu o ratu e peli ni latikau kakai ni rasa mai veibuke na bakambota baka Islam na kena tarai dake na bula ni nonda mati ni tu. Abulangin do kai mai nandi na iliu ni mati itu o borenge baini marama e na Fiji Muslim League. E kaya baini marama ni dondono menda vero kovi e na duindui ni bakambauta e da tukina me baka e tongai e na nonda yabu ni bakabulewa ni ronondolu tinkatolu. E kaya na manindia liu ni South Pacific Tourism Organization o ilisoni Windraketi ni ratou na makatiko na wili ni bulangi sarbanua e viti e na buku ni nana maki kina bending-dingi. Tuko na Windraketi ni kaongo e na bukea na kaukawa ni mbula ni bakabure bisinisi e na nondo banua. Pakaritaka o Windraketi ni dinanga ni senga nindau makatiko na malewai ni viti kirao New Zealand ke Australia. Endo na iwase lebu ni sarabunua erna ngole mai ena matinitu ruo ongo. Kina gitu, pakaritaka na matambosi ni rakabi e burubura na IRB ni roto na senga ni bia bosa ena kiana samai tamutubitu wakawawa na tol na $1 million na weibuke me wangole mai kina nondo banua. Ama bakande takatiko na itukutuko ongo na IRB ena noa kakai ni dondono me na bakandondono taka iliu na bali bola na veika bakai lavo kina kiana didibaki. Essa mai dabai keri na vakaleleka ni nonda itukutuku ni temo demanda. E taleta na Radio Fiji One na mwira ni nonda bonua. Ando taleta kana borong na Radio Fiji One singa toka boleta ni station ni alumatu. Ando taleta ka bale una borong na Radio Fiji One station ni alumatu elo toka. Ando taleta ka bale una borong na Radio Fiji One mandi na station ni alumatu. Au tu ko korbo ando borong lebe na station ni alumatu na Radio Fiji One. Ando borong na Radio Fiji One na station ni alumatu na mandoi tele. Na Radio Fiji One nandu mai viti na bonga ni BNN.